Berudah. Hari ini masih kami mau mukbang seblak lagi yang benar-benar rokok, pedas dan merah kayak gini. Wah, tahun baru seblak baru atuh ieu mah nya. Kami mau nyeblaknya juga tetep we di sini seblak gacor. Rek datang siang, rek datang sore oge angger we pinuh wae di dieu mah nya. Geus wis kami rek milih heula pertopinganna di dieu mah bener-bener komplit pisan atuh dah. Mie teh kerupuk, mie pendampingan lake kangkung di dieu mah ame sehat si tetehna teh ame cenghar di kangkungan. Pasti gula galece euleus aku si tetehna tadi bere level 3. Wah, bener-bener 3 centong bener-bener pedas pisan, bener-bener menyala tuh si seblaknya juga. Pasti makan teh euleus ya sopan pertama langsung ladak ieu waduh tapi bener-bener enak pisan. Wah, bener-bener gurih nikmat cikurna karasa bener-bener medok pokoknya mah top mantap ita be. Si kami request si mie teh setengah matang ternyata ngeunahnya mie setengah matang kieu teh wah bener-bener bertekstur terus enak disuruput. Apalagi batagor lidah nu panjang kieu mata wah geus jadi juara dunia damping lagi bener-bener enak nggak bau gitu. Geger lia singa teu waduk ha. Ieu teh mendingan pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja make es teh. Wah, bener-bener seger pisan bener-bener membanjur ti korosi kami dengan baik. Lanjut part 2. Tos jajanan di mana lagi ya?